Bismillahirrahmanirrahim. Ka deftere meden Salatul Muslim page 4 darsu 3. Hande hiden addude muqaddima makko kanko walli fi don deftere nden, c'est-à-dire commentaire makko fi deftere nden kanko walli fi don nden. Musibbe an yibbe an ande kadi ko nyalande darsu asewe nogay jeedidi e juldandu nogay jeetati liwru me. Mi weltani ken fo mi jarni on batte balle den e dogugol arangol fi inde bobo on. Yalla e bon ko buri mabbe joddi e wonugol mon ton arali jonnali kono le tawa wadi du'a. Yo Allah tabaraka on jabina e amin. Wacca ke dande no uddi seda. Muqaddimatun ardinande. Way ko wiyeten commentaire. Kanko walli fi do ne o wi alhamdu den dangal yettoje de wodani lillahi Allah rabbil alamin jeedo windere den on. Wassalatu yurmende wassalam e kisiye wonu ala imamil mursalin e do o almamijo bene labe komboni on nabiyina ko nabajo men muhammad wa ala alihi yodu wonu kadi e do be ngure makko den o sahabi e wondi be makko men ajumayna be dendangal. Amma baawo yettugol Allah juula e nelaado feƴƴi hadihi wo ndeeɗo deftere masailu ko lande seeɗaaje woni e nder mayre tata'allaqu ɗeno yowiti bi faridati salati fi farillaji julde ɗin allati nden julde nde andanɗa hoorema hiya ko kayre arrukunu sani woni tugalal ɗimmal ngal min arkanil islam immorde tugal islam ɗen joyi. O inni kanko walli fiiɗo nde on wa gadu chama'atuha gomɗi mi moɓindirinde wa akhrajtuha mi yaltininde mu'tamidan komi tuugiɗo awligoy komi hoolorɗo alallahi e dow Allah azza wa jalla tedduɗo mawnuɗo on. Summa refti kadi ala fatawa e dow ko jaabi kollande ɗen ulama ina karamokoɓe meɗen ɓen e dow ko jaabi lande karamokoɓe meɗen ɓen al afadili tedduɓe ɓen wala mo Allah fatim e dow defte ɗe ɓe walli fiɗen yani mi yemi suɓi ɗum ɗon kadi hatta yastafida ha fi wawa naforde min ha immorde defte nden almuslimu oɗo julɗo wa takuna lahu nde laatanomo kayre deftere nde mu'inan wallitotonde mo ala adai e dow tottugol hadihi l ibadati ngal ɗo dewal al azimati mawnugal ɗum woni julde nden kama amara nabiyu wono annabajo Allah on sallallahu alaihi wasallam yamiriri no kono ne laado yamiri be maki sallu juule kama ra'aytumuni wono yirirɗon lan non usallimi do juulira ko ɗum waɗi mi moɓidiri de ɗo deftere mi yaltininde e dow tippugol e deftere Allah nden e tippugol e fatawaji ko karamo koɓɓen jaabi konko yowndiri julde fiyo julɗo on wawu naftorde nde ɗo ko darsu min onni muqaddimatun ardinande alhamdu nden nangal yettoje ɗen lillahi wodani Allah rabbil alamin jeeɗo windere nden on wassalatu yo yurmende wassalamu e kisiye wonu ala imamil mursalin e dow almamijo nelaɓɓen nabiyina ɗum kannabajo men muhammadin wa ala alihi wona e dow ɓen wure makko nden o sahbihi e wondi ɓe makko ɓen ajmain ɓe dendangal. Amma ɓaawo ɗum feƴƴi haadihi nde ɗo deftere masailu ko lande tata'allaqu yowitiɗe bi faridati solati e farillaji julde nden allati nden julde hiya nden danɗa hoore ma ko kayre arrukunu thani woni tugalal ɗimmal ngal min arkanil islam immorde tigal islam ɗen joyi. Wagadu chama'atuha gomɗimi moɓidiri nde ɗo deftere wa akhrajtuha mi yaltininde mu'tamidan komi tuugiɗo Allah e dow Allah azza wa jalla tedduɗo mawɗo. Summa refti kadi ala fatawa ulama'ina e dow jababuyeji karamokoɓe men al afadili tedduɓe ko yowndiri kon e julde wala mo Allah fatim e dow defte maɓɓe ɗe ɓe walli fiɗen hatta yastafida ha fiyo wawu naftorde min ha immorde deftere nden almuslimu julɗo o wa takuna lahu nde laatanomo mu'inan walla e nde ala adai e dow tottugol hadihi l ibadati ngal ɗo dewal al azimati mawnugal
كما أمر النبي ونانا باجل صلى الله عليه وسلم يمري نو صلوا جولة كما رأيتموني ونيري ضلنا أصلي من جولة كدرس من أني مسيب جل من وقت مسوك جمع